mupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahazwi nko kuri Petite Barriere, bahazi ni uko hameze magingo ya hafi turi mu masaha ya saa 11 gutyo zirengaho z'umugoroba. Nta rujya n'uruza ruhari nkuko abantu benshi bari basanzwe bamenyereye ko hasanzwe hari urwo rujya n'uruza. Ku ruhande rw'u Rwanda biragaragara ko inzego z'umutekano n'ubundi zikomeje kurinda umutekano w'igihugu, ndetse ku bakongomani bakunze guteza akaduruvayo cyane cyane kuri mupaka muri bikorwa byo guteza umutekano muke, nabo hakurya biragaragara ko bahari ariko ntabwo begereye umupaka w'u Rwanda ndetse ntibegereye n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki gitondo niho habaye ibikorwa twavuga ko ari nk'igikorwa cy'iterabwoba ushatse nuko wakita, cyane cyane ko bavuga ko umusirikari wa Kongo yinjiriye kuri uyu mupaka akaza arasa urufaya rw'amasasu. Ingabo z'u Rwanda nazo zigerageza kwirwanaho ndetse zirasa mu cyico, uwo musirikari ahita apfa. Kugeza ubu umusirikari wa Kongo cyangwa se umurambo w'uwo musirikari ukaba warangije guhabwa ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikaba zawujyanye mu gihugu cyabo. Hagati aho inzego z'umutekano n'ubuyobozi bwite bwa leta y'u Rwanda bukomeje gusaba abaturage b'igihugu gukomeza kwirinda cyane cyane ingendo zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabishingira ku kuba abaturage cyangwa abanyarwanda bari muri kiriya gihugu bari guhohoterwa n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ku ruhande rwa Kongo ho abakongomani baraza mu Rwanda nta nkomyi ihari, ndetse ibikorwa byabo by'ubucuruzi n'ubushabitsi barabikomeje muri uru Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi. Hagati aho leta y'u Rwanda ikaba ikomeje gusaba abaturage kutarangazwa n'uyu mutekano mukeya cyangwa se ubushotoranyi bw'abanyekongo, igasaba ko abaturage bakomeza guhugira mu mirimo yabo bateza imbere, bakabishingira ku kuba inzego z'umutekano, ubwo ni ukuvuga kuva ku irondo ry'umwuga kugeza ku basirikari b'igihugu, zose ziteguye kandi kuba zatanga umutekano usesuye ku banyarwanda. Hagati aho iki gihugu cya Kongo n'u Rwanda usanzwe byari bibanye neza mu minsi cyangwa se mu myaka itari myinshi, nta gatotsi kari mu bigendanye na politike, ku buryo uku guhungabana k'umutekano hagati y'ibihugu byombi umuntu yavuga ko nubwo atari ibya none, ariko nanone umuntu akurikije igihe twarimo wabonaga ko umutekano utangiye gutora umurongo. Mu mujyi wa Gisenyi aha ni mu masaha ya saa 11 n'igice z'umugoroba. Nkuko mubibona, urabona ko abaturage mu muhanda ntabwo ari benshi, gusa na bake barimo, buri wese ahugiye mu gukora ibikorwa bimuteza imbere, ndetse urabona ko umutekano uhari. Bakavuga ko rero nta nkomyi bigeze babona cyane cyane mu bigendanye n'umutekano wabo. Icyizere cyo kuba batekanye bakagishingira ku kuba bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi. Umuntu yavuga ko bahoranye, ndetse no muri ibi bikorwa biba by'ihungabana ry'umutekano naho bari kumwe na polisi y'igihugu. Umuntu yavuga ko rero muri aya masaha ya nimugoroba ubuzima bwakomeje mu mujyi wa Gisenyi, ndetse urabona ko abaturage bari gukora imirimo yabo nta kwishisha cyangwa se nta gihunga bafite cy'ihungabana ry'umutekano. Ko mubibona, abaturage mu mujyi wa Gisenyi buri wese arahuze mu bikorwa bimuteza imbere, bizeye umutekano w'ingabo z'igihugu ndetse na polisi. Nubwo rero habayeho iri hungabana ry'umutekano, ariko urabona ko abaturage bafite icyizere cy'uko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri bubacungire umutekano, ku buryo ubona ko ibikorwa byakomeje nta nkomyi. The Zoom TV 24, kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.